Kipamin avela ite bang phat ho AP wa pa pathin thang wet men lang Chipinthei Talkshow avela zom ki thedia jibin avelin pathin ju thang wet men lang tunia guest eco ho hile koi medang hitalo tu masanga Miss Manipur Miss Anala ho memin chi ta memel hoita nunga thum to ke holim na in nei de hin amasa pena chu nunga NEMNUNHOI KHONGSAI sana KHONGSAI ahi in ama hi Miss Manipur ala in chukile NENGJAIKIM BAITE first runners up ama hi in abanin IRUNGBAM ama hi IRUNGBAM PIMKI DEVI ama hi le second runners up hi tun achom lang ta in ke holim na chana pan pai taute ki pau me na namel hoi thing ke confident mo jap tan ai le sana nangin self introduction hin pan nang na mathang lakse ko hana gi sana dagi hosi ko self introduction ne khane ega sai piwa ki pa amin ke ma min choile NEMNUNHOI KHONGSAI hi in kamin ngai choile sana nunun tin e ki he in tengle tu tua ko umna cho hi le lungtin wangho cycle lang a hi in tengle ke ma hi LLB graduate ka hi in tengle presently a hin BAITE college kangpo pi under MU University a ka bolin he ki pa amin na namel hoi lai ta hi na ala tu nunga Jaikim nangin self introduction chom lam ten hin sayo ke kamin chu a hi le NENGJAIKIM BAITE kapamin thangin BAITE kanumen hingnu KHONGSAI ke ho ka ho che ile in he jing sa o da mong bung ti a ke song lei mong bung ho yes mong bung so ho a hi in ke tu ta ding a hin DM college a 5th semester ka sime ka kum che hi ale kum som ni ke hi in hi banga ka certificate na 19 years in ka me okay ke pa men na adu Pinky nangi self introduction ko ama habiro ai ming IRUNGBAM Pinky DEVI ai laifamna moirang uksung laikai ai bu pokpiba babagi mingna IRUNGBAM chinglen sana sing aduga ai imagi mingna IRUNGBAM ongbi Kamla Devi ai hoze BAITE Candidate University da B from tamjari ai hobby hairagadi acting amadi modeling ni duga ai actress ai pamjai yam nungai ai de noije actress actor oiron leiramme yam phajai ko ado han question first question sana nunun da matang hangjage ko nun nang it say them tu chung platform na hin bol hi kitile pachan na hin lol hin na hi na the Miss Manipur Miss na hin lai amma sapen ham stage performance na bol nei amma sapen ham ahi lole kumdang na danga ga ti dinga chawang ku ti ho vela perform na bol khatem hinge kana bole na tingle ka bol na hi nyau cha pa na khong ki pan he chilang hi kana thano mi tingle kana lung thadai po in tingle viver sei lo le kanu mai chan pi khom ho yong ka ga til ho na pai pai to never give up ka hen na never give up on your dream ti hi ka che pi in pineapple miss cho aki chai tai ka ti ne pon lo le ti se about to dream de ti ne pon he wang a part of one of my biggest dream khat na hi in na ji ja cho any platform state level la hi ja cho kana tup khat na hi je chun hi cha hen ka hung pa chang ji ma sangin jong mundang dangin jong kana pange kana zau jing na zau thona block nga hi in tingle district ka hepon ai lo le state na ka hepo in na tin even khusum ki san ge in jong kana pange miss lungtin jong kana la kha ki form in ye na sei dan miss lungtin no cho that's my first step je apana skung ki panne na ban bana khong chale ala chi he na enjoy na sei ban na ni wa phana nong thanuk pe chuna so why ipjina thanuk nan ne ham ti dan chu chi beauty contest ki ti ho hi like mel hoi elo ta something elo le ipm self confidence physical fitness yo ngai na ti da bang in training nan bol like self training ki bol ham elo le class na jaw kham hichilanga saidinga chuke hi class momong chuka nei de point na a hi in katha nomin kalunglu na khan hi in na sai ma bangin physically ai lawale ta sa physical se awang hi a hi poiti ka sai nomin henge chiwang cho hile 80% ho wang cho focus de hin chilanga chang kyong ka thing zo de pon ama wang kathanop na kalunglu na khat na hi in chiteng le hichi ho na dinga hinna izawa ka gen khat cho hi a hile chun self confident elole state fight zong ka nei in na
mila adina masanga jun akiding ngampo in akisay ngampo na mawang idinte nga hele confident akigenin tengle numay hina acho iti saidi ham kinyaw sa dan kile sa sangin na tengle love care sharing kind te ho hi poses angai mama ka sa in na hi chozo siong cho ka het bi en akibi la met yung cho ka ga sa ino me cho ka zang ko na na say dan chun na ne wa pa na thanu na ne ni ai ba class mo na zaw lo wa just self in hard work ti ya nang nang negative chu on the lung lut na chu never give up just try na azichu ga saileng hichi se bo hi kahin kwa kachi pi hi de lo je chu na hiti mong hin personal class kanam kana nei de po in school ke kain tengle adang dang ibol nom jong het bong wa cha actress langa jong cho ahong kinat kinin na khabele film shooting a phat na cho ka hop to ateng na hichi lang hi teng na wang chon a phat lai ta teng na wang chon ka best of best ka podo no min ke nong ka bolzi physical lang hi hen lang ai lawale two siding dan ka hepoi ke le ke na cheding dan ipiding dan na fatan ka ki chu ji oi okay ki pa men na tu ma ban in jong pon tho jing in lang na is good to ale success life to jing hen na now let's go to Zaikim na Zaikim nang kan question kan do nom chu hila nang man life ai chi beauty pageant lang ai perform na hin bol na hi nani awa pa na thanu nung thanom ni ham na ai lo wale just only to a miss pine permis platform man hung lut na hi ama sa pen ham alo mundanga na jaw kha tam ke chu kan ya pa na kana thanom hi na khosung hi han lang aban teng le school hi han college dang song le kana jaw ji in tichen title ho chu neo ti chu kan la to pe na awanga chun kha bai miss good state level la chun kan zawin chawang chun finalist in ka zawin hi wangin title bai mcha kala lo mundang chu perform na bol to on title chu na ho na kisan lo ti dan na state level la chu kasan lo dang awang chu na san o chi le that much you have lots of experience na neo khat na nei tin hi chu na to chu ngan hong lo thin le ichang yam khat na family yong ki pa ning thanu min ka ta sanin na ang yong ichang gya ki pa na na ne yam ka ti dan chu mundang danga chu ania wi ka ti na hi pu in na lo le ne ki ti chu neu cha yong mi ki pa le it is said ham ai ma satisfaction ti dan certified ki chu o ai le tu chu ngan lo le ni ichang gya ki pa na ne ka ki pa dan chu a sei ji be hel jeng he ka ki ta am ka ki ta san po ye thing pa na sei ding a chun ka ki pa chu ai wanga chu kanung hoi ta igela le hin ke ka thep na ai lo le ka bol thei ja la ka hi pu in na pathen in apan pi na pathen ko ma ha ta wa ka ta na pathen in apan pi a chi ka hin la jin in ka ki pa in na henge ki pa jang le it is say the ham words are to ka describe thelo teacher using oh na ki pa na chu nan cha na sang wala sei ni het lo di dan chu na ye ki pa na hi ni ki pa wala hi le it is say them mi say ki hai mil ji chi lung thimi pra blind jing na jin aphai ma ban hum ma cha jing kin ni lang na so pinky ngon da hanga ke ko handak nang na smaina mai paglak pa se nang khakta oiram moi ima hoi ba hoi ko whole family chu yam harawram gani thajai ko ado sigi nangna handak successful life ama level ama yorak pase nang angang oirak padagi nangna hora aga interest ko professional line ni na khanlap ra antraga just tv gumba remwork mi gi hanagi ko haitare beauty pageant gi moigi show gumba yengda nang interest lay pra antra nangna chumna sum nasana pamjaba aningba ko oiram yat la kamaina amta haibiro ni hoi ai angang oi ngai dagi di dum actress te oi ninge pi ngai dagi adu modeling gi line da su ai kitang di dum changninga ga su yam focus taru da ba ina angang oi ngai da adu bu aina 12 after graduation ai dum
Aishwarya ubadagi tasengna Aishwarya rai ubadagi ai ma se ambada aina khangbase picture pingai da khangbada ma se actress oina khangeba aduna mana actress oibado aisu yam pamjabada film ge line art ki lambi se aduna homangondagi adum ai yengsei aduga ma se Miss World oiler meba adu hena su aigonda sumba beauty pageant sida sum chauna mana help to be hai tare haidi aina sum yengjaruba khangjaruba aduna ai modeling gi sumba beauty pageant se yauge haibaki aingonda lakpani o nangi hojiki kaiba mamin de kaiba ai sorry ma dagi nangna interest later priwani na angang oiru kadigi di oidaba male ko atop top pum de nangna sumaina stage performance ko tawrambra habadi beauty pageant gi line sida beauty pageant ki line tadi tawde ai tamba khotpa adumba amta leite aduga ai amuk tang di yaukre 2019 da yaukre aduga handak kisina second subane 2019 da yauram ko aduga nang fresher oide manina so that much you don't have experience ko hikti mathang lak pasi da handak nang second runner sab lawrak pasi kyamuk nang harauba thazai ko harawum gani ko si nang na ground si nang na hold tor phangapom matam sida kari wakhal lege khudak tida hoi adukki mati harawbagi wadi yam harawe yam tina harawba phawe ingonda haibati kaisuk thazade bako hoi ai ngamnaba budi ai try tawe sigi beauty pageants da ai kainomadi haidi sumaina one to winner oidraga su subtitle oraga su ai kainomadi logani haibagi aingonda laye bako aduna ai try to dum tawze yumda su dum hotnei kanna dum toraga ai dum yam nungai ba phawe haidar adu ai tar nang di confident lay bi chang do phangani si ground di soida na amadi phangani je nasana thajaba ma phai haide dumaina self trust issue mayam lay adu nang ne nasana sabu thajaba ni na thajaba matung ina hoji issue na thojam ni ba oisin ko nang mai pak pu oire ko adu mathang da sana da ang hangke ko so sana I have a question for you see nang isi mathang lakhi da ban nang youth life have the youth ki generation beauty pageant the interest level kangu gidamakta ko matang nang dagi site ki kitang mod am pamjai ko chi ipidinga kan do dem til stage ramp walk alola na catwalk alola na dress dan ki vondan ho hi nang ma akuna na nang ma in ne ki gon ham na designer ne ham makeup kun na bol pi ham ki pa min na designer hi ale kanai na hi chu hi le ka u Olivia saikula ko na hi na tingle design hi cha draw ball chu le ke ma ka sa ta in kan ki ji na ai wa hi cho zo se lo hin sa ka ji sa nga hoi zo a hin po do chu ama hi in ama chunga ke pa thu ka sai jin tingle makeup so hi ki na le makeup hi instrument ho zo ka cho in awat apa bo na ka cho it chai ke le ke ka kisim hi cha ai ki thu pi ding chun ima zo se guide hin bola ko iron hi in na iron ling hoi niang khongsai ki tin ama nei ki thu pi in ama ji a jong chu hi chan ge a chu ka ki se do thai ki ne ti chu ka ga phungin ti me ki pa thong ka sai ama chu ngai zo amen na I let to a hi stage mundang dang in perform the boleti on jon say ta na I let to chung point miss Manipur perform the bola hi it is a final round te ta na final round do nang ipi na ilungel na nei ding na chu mi hin a chu lung op kai na ki nei chu iti yong ki thing lam bai alo kamu de ba ka san lo dam ti yong na confused ho de he na ala chi tabang self confidence daga nei thei dan ho ne khat na enjo a henge ilung tu ma mi chun never give up just try your best na ti chu jing ding hi na nga chana ala stage perform nan bola hi lung op kai na enjoy ka sai banga chana ti yong ki thingam na ai lo ala hitabang lol hin na hi kamu lo de ham kamu jong le mabana ipi ka chi pi de ham na mu hi jong lang kho ka sapoi ti an gelam ape na chu ape na ding awang chu imu nom ja chu ki jaw hin na ituk pen chu chu hi in atai thar chu na hi in na sai banga chu pura ke yong
confusion ka dim jengin kala diham kala lau diham elo le top 5 ka lut dinam la lang cha chom heta din tin top 5 jong ka zaw dinam ti chu deep cha jeng he ting le idin na zaw se lo le hung pan na zaw se cho new experience a hi na ting le ka sei ma banga chun henge ka zaw ma sanga bang cho mi him khanin thil khat i bol le chun kamu te ding hi ti chu tukma chi vision na chu che de hin ama wang mi zo sen hi chi ki chu na cho mi zo sen a ki san de hi poi cha chu mi khat bo min a san de hi na hi chi ji a chun kyong ka ki gel tha e kala a jong le ka ki pa na sang ding kala lawa hi jong le kalung thadai sa pong ka ting ma ba na iphem ka bol thei chu ka bol ki de ti chu ke ki gel tha khan hi nunga lung len ki ti chu nang hi ti yong ga se bo no me chu phem mi bang khat khon no me han lang pasal jing le ming hi na chu just ai man idei khat ga chan ki ti chu mi him tam bi hin khuset na yong mangin na ating le lung ha dai na no ne nanga wa poi ti yong ga se do na poi ke kin pino min mamba nin jong nong ma cha jing ding ka ta sanin na ai le tun jai kim nang ko min na khat hin dong in ka ting ai le jai kim tabang lo hin na hin nei hi na mi him tam pi hi ga sei dinga family support lawa hi le mi idei chu ki mo chan thailo idei line chu ki mo chi pi thailo cho na ai le to he nang hi nu le na pa na parents in na full support na pi nam na pi kha hi le itilam dola ne he thiam nang mai dan chu nu me hi chu la to ding tham ding tam pi cho family na to ding na ai le nan ki tho pi ji bom nan ki tho pi wa hi le o ai support ne tia ne confirm the he na ale I chan ge ya nanu le na pa in support na pi am ti ne khat na ai lo le family support na jaw lo wa nang ma in na na lung lut man na bol ham ti ne khari ga sai pi ama spena chu kalung lut ba be se chan na kanu la ka pan dong hi ai mo support ke ki pan ding hi chana chan hi this ai support hanin bu kan ne o ban te ne ai chu grooming a kel hai zi zing kam ta le ban te ne ge ta ki le zi na kanu la ka pa in hita chu in ho ai su thing pi zi hon na ka to ding zo se ka bol ding zo se ma te in ai khian hon in ten aban ting le ka chi le na ding ka ba le na ding hang su ka bai wal zi te ne sun ka pa in hiti ai hung tha zi hung drop ki zi na ti chu pan ai la honin pan ala honin ti chne hin support honin na ama te ni chun ai support dale tu ka pha na chan jong he ka pha lo de atheng pe na sai leng hitia final round ho ka lu ji aban ting ne round ban ka chal ho ayong chu ti chu kanu to chun kanu in ai pi hi na ma na chan kanu to chun hiti chun taw na ai man pi ji in confidence ka nei na ding kalung neo lo na tinga chu hitia chu ama in kalung asu le na hiti a chu mila ayong chu confident nei thena hiti chu kum the he kanu la ka pa je na he full support na pi dan chu aki he na ai le no ho ucha izat ni wa nang alin pen yam aniau pen ni ke ho ucha chu mi thum ka hi vin na ke alin pen ke hi in kanu ya nu me kha to pasal kha do me ta kanu ya nu da chun kum som la ni ma khai som la ni ke langa ka ke hit han chi okay ka he tai in sunga mi nume lin pen kiti hi e say dam family in anu le pana kinet pi pen kitile to ding tham ding yong le men mi unu ti dan deu ni ta na aki tho pi theiwa pen chu nang nang hi den ai wangin family support na chanji chun nanu le na pa in na to ding ho ato a nan support hin na nanu na pa chunga ki pa thu avelin ka thung kinin ai le nanu le pan ipina to ipi bo ham kanu la ka pa chani na government service anei hanen na ka pa chale military lang hi in kanu chale education is lang hi okay and the family backup dan the background vet la hoi na so the hoi ta na gp the en ti tawang na professional line na interest na lung lut na ho hi ne okhat phati cha chi chu mi tampi in nunga lam pasal jong le a day dan hi mo gp zo pu na e chu family support te nga hi le a bol ito yo si hi success nom zi na ipam wang jong hin na ki paw min and pathin bu han no family na so now kind of pinky da mo hanga ke ko pinky kind of smile taw ne nangi question si yam icham cham jaba ko a simple life amani adu nang je family no imung je khwai digi ahal la an to khwai de angang ya ahal la adu itara di mi oi be
khoi ngasai ju haire ko jai kim mon chu mioi be khoi gi di imai panan thu na mating pang na ba hai ta khoi gi ahan je nupi ori su nupa ori chu mama pa thu na mating pang gi da bane mai ki di ko adu nang na sumaina changa aga sum da beauty pageant gum matam si changi thabak hingang laik ta tam ma ta phang dam ne ba marak mak sida adu sina family full support phang bra phanglam ta ra di kramaina nang na family support phang yana confirm to bangam bra hoi family ki support ti adu ki matik phange ai gi baba ai gi mama adu ki matik aingonda support to biye asigi haradi ai yam harawe ko ai moi gi macha nupi oiba ai yam harauze haibadi baba na su ai gi pisak bi ngai dagi aina pamjaba ko aina understand to piraga aibu adum lamjing bi hai tare mama na su duki matik support to bi handa ki matang sida amuke hena support ju to bi mo khoini na koi chen laga ai gi wa bi bado adudagi hena aina su ai ngam gani ko hai bagi aingonda adumaina leijabane hoi adumaina support to bi ado ai gi studies kumbada hargadi hoi ai studies su dum kaidana ba ai dum hotna jai aduga aigi kaino matam hangba matamda aigi family mama gi baba gi adum mateng pange adumaina ai manage tawe okay nangse timing gum like tamba matam or thabak hingang macha gum de imung gi thabak ti nang na jumna sum adjust to wanang ma hai tare ko adu itara di beauty pageant haibse di mi oi khoi gi mi oi ba ko mayam je fajaba khannaba fajaba aduga masa ko physical fitness kumba sum khanna bang preme aduga self confidence aduga English pronunciation how the way you make the words grammatical term yam yeng dana si nang na spoken class kumba yaurama haibadi nangi video macha chu uye ba ko adu yam phajai adu thagali ko si nang spoken class kumba yauram ra ko aduga nang na sum practice rem walk kum dana sana tamak pra kamai to yam nungai dagi question da hang birak bagi ai adumba tongana chachadi adumba di chachade ba ko ai yumda adum isana matam hangba kanda babaga ai ga tawraga namna tamme hai afa ba Miss World gumba Miss Universe gumba gi tharaga dum yumda practice tawe ba ko aduga ai se chiche ai gi chiche amalaye chemerna ado mana mateng chauna pangbiye aigi ram work adagi aigi hoi wangang ba practice babana su yam tawbiye yumda oh asu idan nangi training darkan designer training mu darkan ta oza ta ta dre ko ik noi bana sumna lamjing bi laga sumna aina nga sa TV da yenga ko dum ram work ko practice ta aduna phaba gedaba malai ko adu nangi si next step sida kari wakhal laibra si nang hujik si mai pakwa haurak se ko mathangi level se kari toro kamaina sumna ina si beauty pageant sida professional line in a lower ge khanbra antraga atopa nangi kanaba thabak leidana government service apply kari khan lai bege amta hadi hoi asigi matang dadi ai matung da su hadi Miss Manipur adagi Miss Good yam leidana ko peasant adumba try tawge hanadi khalle aigi professional line makti oide aduga aigi professional line oiding badi ai actress oi yam pamse angang oi ai dagi ai yam pame actress oi base aduna adumaina ai hotna se heta okay sije beauty pageant sida chumna chakhini ko kai gomba for example album gumba kumje haina ko request la adi ko nangna yagidra yarogidra yagani ko adu yafam dum tho amne nang ju pamjaba ama posak ama oibani na ko phare mathang na ju hoini kumbagi chang mathang sanada mutang hange ko sana khatwei sana to kan do ding pian hi tu adinga nang ga thedinga chu nampi ayong film Kuki film industry ayong actress khat ni mi min chi ta mi ngai sang ta mi ngai lu thiem yong na hi ati yong ke yong ka hen social media dunga tampi yong akimu in no le pa pi le po viewers tampi hon yong he du ta san amen tu chang na hung lo hin na chunga hi nangin visit
naga ball kumun jaga gen thei ho na orphanage on naga visit ho ka heaven na aki he in ale chi hi nang ma in mi tampi khun gel ama kilit sa pi na ala ki hoi tho sa na ga visit jong tamen na chi chu hi ding ka ta san pon e chu nang hi mi gun chu ta mi lung len mi ni hi ti yong ka he an ai chu ti tu chunga price ki tile namu ho na sa na sum tam yong hi po en ale ipiji na jaga gen thei ho khu tampi na ga vil kha am ti ne khan ga sai pio ki pa min na tinin do chu kahung tau nom pen ta cho hi le hi chicken jaga orphanage choka ga visit khu ke ma ki le sa na ding hilowin ai sim pau pathen lo pi na ding le ama in tu pe lian pen apo ngai lu na hi a hi in na hi chi ngai lu na pa chu ke ma in jong ka zo kham cha cho hi chi title ka hin la cho ke ma ki le sa na ding hilowin pathen na to na hi chi jing an khat be ani na thai ding ti a chu ka ngai to ating le hi chi ka din ding nga zong ka kitep na khat zong a he pathen ko ma la na bang ka ne ya he le na pathen nei zum so hen ti chu kana taw na hen teng ne ke ma ka lung thim cha cho la na ka ne ya he le ke ma in jong pathen he sumil pong nge pathen na ke ka hat mo mo nge ti na wang a hi po in ama wang ka zo khama ka bol thai ding cho jaga gen thei ho cho ni au khan hi jong le ka ki thu pia ting le amo in jong ei mu nom te du chu ka ta san hi aji cho media attention khat hong hi in ting le ki tet na khat ki chu na khat na pachan na khat hi chi pet ni khat ni adinga cho hui banga chu ki ling jeng tho hi na hi cho am hon jo ei mu nom te di hi ting le ken jong ka bol thei pen cho amo dinga na hi chi ka ki thu pi na jing an son hi lo le kam khat khat be hi jong le ani da thei ding ti a cho ka gya la ting ka ki tip na khat cho ka fulfill he ken nong pathin anga ki pa min na piam nan ha sai dal ka timut hung ka ti no mo ja me educate jong hin mi ngai lu na hi lang ka ha chi pi ngai lu ni chung nung pi na ya chung nang jong chaga gen thei te chunga nang man stage na kal do ma sanga na ki lang na khat hi na tu na fulfill na pathian na ma pui tu a hin ne kha kan do nom kin ga sai dinga mi nampi adinga mi ngai sang khat on hi in mi khat on hi in chule tu ke ka to mun no na to na impact tv Kuki channel anchor khat on hi in a hi le nampi ada sin thei ta ma na hi ai le ta banga nam sunga dinga na to nom na nang ma changvel ding ki vet talowin na na thil ball ho chul na perform thin na hin khu chi dan ho event na hi le na ki man cha no hi social mi na support in na mi pi ading nang ma ding se na ki vet pu in na ya he pathin pathin na bo hi na ala chi nang ma gel da na hi gp ketile film industry lang to khun nan kop tha ai le chunung ki kholai lam ba hin e chu beauty pageant ho hi casually tabang hin part season wise a chi hin na ai le to anangin film actress acting bon lang hi 50% ho hi na pha na pi zo ding ta san au min na ai le nang ma in naga sei nom na ka ga do nom na chu acting bol lang ai full focus ki bol hen lang na ki chi pi jing hen na ti am ai lo wale beauty pageant jo hi na patichan chi pi tang ka te na ti ki nam na ai lo wala drop min ka ting ke ding a pachum zo ding thil ye chu sum mi hem chu injen pia koi ma nom sa ki pu hin injen na ding ki kho sa lo thei lo hi na chi chu nang ma in question thum ki tile actress acting lang hi full support na na phat na ha pi do no ma lo beauty pageant lang hi twa level khat nan chu na hi na ma ban in ka chi zom di na tiam alo na drop out business lang zo na gelam a question chu twisted nin na ki pa min hi cha hin ke ma geldan in bang actress iti tinga hele asama man actress ai ki tiong hi ka ki zapi na lai ji in hi chi kha kha ka ute ho lo gol comment jong ka sai ji in actress value hi lin ka sa in na in muna ko na ga sai set ga dem hilo la khalani ga to sai set cha baya bai hi ewanga ase na cha pha umina pha na cha se me tiong ka ga sai nom kinen in actress chu a value le ne ka ti na pa chu tu adinga ga he no Hollywood hilo le Bollywood iti ho ichana ipiji ahum ki se hamti chu ke sanga jong viewers ho hinting le anchor nang jong na head de in ka ta sanin education lang hi in ai lo le physical lang hi in
chị na thép na lang hin asang the jing win na very competitive hin ting le abol dan ho khoi me zo se thingin ting le profession line na chi pi thei win hin na ki wa nan anei thei win ama wang e ho a hi ji chu pra ta ki ve to jing hin na hi ji chen actress anti ting le ka ki za pi ji na line a hi in nhau khăn hi zong le e ho society in zong izo kham ba in ball pau ja chu actress zong ki min vo kha hin hi chilang chu kaga kan sai masanga chu hal khat kaga sai hin tin actress lang chu kachi pi te te de ti chu kan sai lo na chu kachi pi te de kachi pi lo de ti na chu chilang ge chu background hal khat chu kaga sai hin ke ma view point na ko na chu e ho la ya hin e ho Kuki society hi ilin nai po vin na nam new na lai hi win dang to te dinga ka ti he kol le vai dang ho to te dinga cho hi ji chun profession line a chi pi ding hi boi ka sa theng pe na sai ding ama wang i thanop na khat a hi in ting le hi chi acting ai law le film album ho ko na hi za dang in jo in het na diu khat in jong ka mukin in ting le nampi na tong jong kha ki gel kin na khat langa sai ding in a ji cho e society u choina ka bol a hi in na ke se hi po in chin tu a sai na Miss NENGJAIKIM hin nang na hin ting le langa isopinu hin ibon wa hi involve hi win hi chi film industry sung te daute industry jong inei nai po hi jong le ga sai ding halo ma jo industry ti jeng di in hi cha hin profession line a chi pi thei a hi lo je chun pha zo se ka pi thei lo de ti wang chu ka ga sai do no min ama wang ka zo chana ka ve na ke wang chun pageant jong chu kadal ha jing de ka ti thei de kit poi aje chu ma jong a time hi in ilung an lu nai le chun kumhlung ke ju gi gial thei lo he lo le aje chu kumhlung ke ya chu tu ta di hin B8 ka simin na ka B8 sim na hi ama sa pena sai dinga chu dang zo se sanga he ka focus pen he tu ta di a he chu education he ken ka kho sa in na khat nga sai dingin ke wang chu ka them mong he ka qualify tai ka ti na wang he po in ama wang education he foundation na ka gel ji hin tengle new things he lan ka bol no min ka head be no min experience ka nei no min ki chu na lam zil na lam ti a hin katha singai po in na tu tadi hin TC college zo ka ke intro yung chung ka saita in kang po pi a hin B8 ka bolin hi je chun class a hi pha zo sin ka zaw lo wangin assignment hi hen lang elo le any practical hen lang ai lawai le chun exam ho hen lang na thoi ka miss out nom po in hi chi ki ka la ka on ka la cho film lang long cho ka pe ding ting le khat langa pageant jong cho kalung alu na mabana jong kabol be no mala kabol kiding he so kaga se ha the jing divide bol cho ai nge to repeat question in and double la ka set ni ya chana ai le give na sai hoi ma jing i chu without education life yong hi ha to thil dang dang de ki mo ko thelo hin na i pi yong le hoi tanan sei la in na na chunga ki pa thu kain pong kinin now let's go to NENGJAIKIM na NENGJAIKIM ki pa min na mel hoi na kum jong kum som ni na hi na hoi lai ta hi chula na ngom Facebook social media it is idam mi he thi khat na hi chula acting nangom na team kit nin na actress khat on hi kit nin to khom si se kit jo sanan sei ba ki involved in hi win na ai le kain ki pa pian ai la thil dang ti tabang acting line jong interest na nin na beauty page na tem khat ong ki related to kilo win na na lunglut na ho ki pa pi na men ai la twa hin as a woman how do you how would you like to define success na and how do you spend your time your free time kit it out na and ya khat ega sai pio ke success ka define hi midangin success define to hum ki banglo mai the na china chu ke success define hi no opinion to nik to kha lo zone na hoi zone ni he them men lang ke ma gal dan in bang success ki ti ting na hin thil khat ilo thin na chi chu success in bang ka gel poe ken thil khat chu ide hi ta na hi cha a journey chala na hi chu ken success in ka gel de aji chu thil khat chu na bola namu ta lo zong le naga try chala na hi chu ke ga gal da na success in zo ka gelin aban ting ne ka free time ho he ting le YouTube ka sim video ho ka sim ji in aban ting le ke neo khat ga ki support na ding in
business ne hat ka bolin na ateng ne atam zo chu lekha ho ka ke ve jing ji ate okay atam zo az nangin jong YouTube channel nei na YouTube channel ne ya cha chu nangin vlog neo na si ma video la ho na enge phem mi him chu e ho aim te society chu phem backup and full that industry gonna full support ki mo zo lo he na e ho industry wang in ei tho he ai wang sei khami lo ya chu na ipi chiong le e ma self support ki bol to lo wa he le e mi te songa hi imi do na deu ha sa he na ki pamen ai la to ai nang ban repeat question na ka sei bang khan do beng ka ting to hi ti to bang rem work lo beauty contest ho anaga za ho hi class la lo ni hi na ja na sei to lam na ale class ke la te hen lang hi le ho in tin tem alo self training ki bol zo a lo hin na pa hi na dei zo am ste ni he na nang ma in self an ki practice ana bol pa na dei zo am alo class jaw te le na ti am class chu zau the hi na ai wanga ke lung gel mang class chu zau te ngai ka sapoye azi chu ichanga hum ki trainer hoi ta hiti hu ele hum ki ham bolat his thing no kon success in mule lol hin na in mu thing no kon ta aphaze min na e ding ilung yong anom do min ka ke sei tele iti ulana train ki bol chu kilalji ki gimji thing na chun khamjing ji itul hong long jing ji na hi chu aga chu a hoi zo ekati to an sei dan chu training yong chu class yong la thei tho dina aban le self train ki bol ku a hoi jo in ti cho na self train jong chu hoi in tin a hi wanga chu e u sapuma hi ta e le hum ki train na chun na aga chu a hoi zo ekati a hoi nang ma concept chu hoi na chu a hoi e ji chu phem tu le e ma ipiti sei dam iki chu lo ba e ma iki ham bol lo wa le class i rak ning ki jaw yong le i thei kil lo he na ya chu le khasim tam pi omen ami do lo yong tam tho he na ya chu ha sima het na dinga mit na dinga sim do ho wang ko le so ma khat ni na ki pa phenomenon kaino pinky da mu ta hang nang ju wara mani mu ka sang ju sanga khre ko pinky nang je handa ki nang mai pak li ba se kana ngona credit pining ba laidana dum maram kari no ko mata haibiro ni aina hanna leitana khurumjari thagatsari adubu ani subada agi parents ta pininge agi parents ta pininge baba mama da pininge duga ahum subada haragadi aibu takpi tambirakpa grooming section da takpi ba da Pauline de GM su moibani ne am help to biye aduga moida su ai credit pininge aduga aigi chiche amasu yamna special hoiba chiche amsu laye che merina mangon ta credit che pininge okay do kaino si question amaga hang ke ko si handaki Miss Manipur si khan masida koi ta de su mayam su khangneram ngani ko question se phajade na haibi bi ade mayam su medei ji ani ngakte oi have je tare di contestant marksida medei ani ngakte yawe asigi maram ji da nang na hainin ba kari leibe hai ai audition lakpa da ai khoi medei se ani khakta ne ba amana yai report tagi amana aiga adubu ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯄꯣꯂꯤꯟ ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯟꯊꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯇꯝꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯅꯤ ꯉꯛꯇꯅꯦ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯟꯊꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ fazai masumai wakal lon leibase mi se masana haizadara su ko mi aphaba mi ne mi yamsu ofta amana khangnai ko aduga aina request haijaning ma viewers ma yamsu ko sum primary picture su ko chawgera picture atopa
ai atop kari ju khande adori ju yari ma khedi ko sidi akhoi Manipur puna makini si yari ngam di khoi mete ora kuki oiga naga oi loi mak changsilaga tominaradi ko hijik se ichan nang ju mi ani ta oi bade nang wakal amadi khalam la su yai haining da bayo oiram adu oira basu laidana mi si mayam si punchala ga contest de yawminara adi akhoi Manipur ji yam unit oi bado pauta ma thola kani hana haijaning ma ko aduda loisalase adu handa hujik se was waram mani mayam se nalel gam di time break chamcha na laute na ki pawmin tu achun phachom khana dingin ki ho chaina omin break chom khat hin lawinge Khoi akon hum kisim do don theizo se hi khoi zu thingsel akon kisim ahi khoi hi test the heart of Manipur ki pawmin tu break chom sa kala uchu ki sain ki holim na chu na pan pai taute
sana nang to ani ke holim sa pen kit tin na ai la to kan do ding pen hi ga saida mi tam pi en achan no ma na chang zo lo alo le mi tam pin adia na chang zo lo hi in tu chung na lo hin na hina ai le nangin ai tabang chan vo na hin chan chung ai na ki pa diong ta san o men na i san gam khanin la na ki pa ai la chi hi lo hin nan mu hi ko ya ko na ai pe ni na ti no mam ai credit ko ina pi no mam na ne khat ne ga sai pi ki pa min ko san chu hi chi adinga lo hin na kamu ne hi ama sa pe na chu ai sim pa pathen ka thang va in ama credit ka pe ma sa penin ama zala ama in kanu oi sunga pa na in het na hita in nai tabang kaung chanding ai lawa le chun hi chan ge hin puilung chu ama hen ma sa pen ta chun pathen kap thang va in dam na ai pi a ting ne cho zo si chan ai puilunga ama hi in and then ani chan na chu kanu le kapa mitna kamu thei kapathin a hi in kanu le kapa hin ama ni akona chu support full support to kamu lawa le hi chan chu ka hlun kit lo de ti hong chu ka phung do kinin ting le athum chan na adingin azwa khan sai banga ka chele na zo se guide hin bola ko Irene hi in ting le ko Olivia hi in ting le amin che sai la tam mo ngin hin hal kha ga sim la len ko mama hi in ting le tu ta dia dinga ko umna saikula kan nu neu la ka paneu te hin ting le ke ka u te ho zo se ting le mun tina in he a tauna in ko zo se chunga credit ka pi no min ting le hin ngai lu a hin pan pi fans kana ne ya he zong nei kana dem ka ta sanin amo zo se chunga zong ke pa thu ka sein ting le abon chawin kalung se na zong ka phonge ki pa min na ala tan khat hin dong pai pai ing na pha chu just ball within ala e ho nam sunga education system hina khat thim jin na lam pang ni neu khat mi pi te na yu chan hom pio na neu khat na sei no ma la neu khat ga sei le khalam educational system til kho na ding til kho na thona oh hi chilanga hin khat ga til kho ni yong chu a lo thing mong a success mong chu ka hinai point hi jong le ka het khama ka sei nom chu hi le e ho society hi machal na thei pending he ama sa pen na hi tu ta dia khang tha ho hin le khalam na simlai ho hin e het ding khanu chu tua ikibol sa wai ki ha bolutin le khalam hi in vanoi le sin hi very competitive mong ta in na them ma yong a them chung nu ki la na khang hi te in za dang nam dang to ikidin te ngo jong le ama sa pena chu education hin lekha hello chu tu lai chu koi ma ta ki face thai ta pu in hi je chun a hello ho jong chu kanoi se ka ti na hi de point ama wang mi zo sin i bol thaina lam lekha se education na na sai je education ka ga sai hin ama wang education se chu lekha sim ho bo se chu mi de ka ti na wang jong hi de po e a je chu lekha sim zo lo wa jong ama talena ko na sum le pai hin na ding hi lo le i bol thai na lam pi che over hin best level he podo hitin i bol thai pen he bol hitin na tom pan su ke hitin i pan mun zo se pe hin ting le cooperative khat la khat ki support tu khat la khat ki til kho tu ichi na line na ki support tu che uite ti hi ka ga sei no min ting le sim lai ho ko ma chaina ka sei nom cho hi le lekha sim na lama hin aminin simpo hitin isim wa hi le gunchu ta in pon tho ta in simutin hapanen pangoitin tingle hi cho akona cho inam tingle i society u hung khang to di hetiong chu kaga phot che no ma tingle kaga sai nom hi ke pa men na thim jin na lam long hi education system yong hi tam point mo dan hi ja chu no le kha educated ne hi ji azu ne kha sim lai kha ne hi achna na lungel ne kha kan do hen ke pa men na tun jai kem to na kholim ki tin jai kem to hi no me khat hi na nunga khat hina in khunung ting la mi him de jinei lo thei lo ke hi na jinan nei ting na life partner na husband ding hi ita bang pasal na de am nang got fearing men kada ye aje chu iti ki kilung se ne iti ki ngai ki ti jong le pathen chu apan lo wale ama in jong pathen again lo wale ji relationship chu a work out lo ding hi
Jina chu kenna pathen hemi pathen ngai lumi ban teng le pathen an ngai lona pathen an hel jeng ka in sumi hoyong chu a hin ngai lo ding na a hin za ding a hin se ding ka ngi me chi ale pasal hi asang na diam anim na diam abam na diam akang na diam chile ka ka sei pi o mi him hin an pasal chu ide aza za la umin na eban ke chen itabang mi hizong ne ho ka sa lo na abang abom ka dei abom de na cho abom long hi pathin til sem da abom long hi mi bom pul do ha ti long a ke sei za mena mi bom ho yong hi agun na ume hin na ai le kan do kit pai no men na hi tabang lo hin na hi koi ji pen he tia na gel credit ko na pi no ti ne khari ga sei hi tabang lol thin na kahin ne hi mas pena pathen in epan pizza ai ke tho pizza na kahin ne hi in abana kanu le kapa in hitin ai hin support da han nang hitin ke ya ding in na panghan da le hin chan jong ka pha lo ding hi ama te ne support han chana hi chan kahin pha hi in abana ko min hi in ka loi ko go ho ta ka makeup artist cho am ho changa yong ka ke pe na te ne mun cho ma kaloi ko go ho hi in teng le in langa ka in sung mi te teng le esna bila kani le ka gang teng le ka u te ho jang am ho in hi ta cho amuna in wa e ge sa wa hi ta cho amuna pana hi ti chu ka chi wa choi am ho in ko im chai ne ke thobi da le hi chanong ka pha lo de hin na am ho in e hin ke thobi zal bin jong avelen am ho chunga ka ke pe okay ki pa min na ado pinky da mu lak sage ko pinky simple question ne ko there's no pi amo ina pok lo bata di pok nu bata di ko punchi gi khongchat sida ko nu pi amo e bagi kramaina hinglaga ko kramai chat gi dam no punchi je haibe tungda nu pi oma oi ikai khum na mo oi na ma ki oi na ba ko nang mo ta kitang ta haibiro ne nupi ama oiragadi nupi gi chap chaba haidi magi magundo ngakna chatpa pame mapan thongi fajaba khakta nataba manungi fajaba do adune ba yamna important already aduduna hoi magi character nupi na character lose already yatre ado aina haijaning badi manungshu mapansu naidana ko nupi ama oiragadi magi magundo ngakna chatpio haijaninge mayam dasu hai adu haiga phai adu eta di na haiji magun nangi nupi ama oibagi ko du ngakna hai chatpio sini ko yam tin na phajana haibi ko adu for example nang one of the super power Manipur manung sida ko example ne ko nang super power nang je khwadi ka chobo oye je khoi Manipur gi cities ko state manung sida kari nang na kari tawning ba numit makakta ko doy ne sida kari sim ba kari lay bage hoi aina kay gumba power pai ba taraga di ko numit amakagtang gineba hoi aina pa kay gumba power pai ba taraga di ahan bada Manipur se anambana ayambana ko lairaba haiba poverty ko yam marang kay ba aduna ahan bada ay makoy bu kitang da orba su phana bagi damakta ay karigumba thabak khara di tawromge na khale adunga hoi ani shubada Manipur bu hena chawkhatna bagi damakta hiram khuding makta ai awat pa hiram khuding makta aina dum mateng pangaga hena chawkhatna ba lomda adumaina ta thamjaninge aduga hoi adu haraga dum loisinjarage phajai just numit super power one day gidong tadi thabak si Manipur yaman gidana nang je haibom je di sini musi yaman dan ne ko yam phajai ko ale sana to ahin aphal hi achai ne lamno imano hi ta ina hele ki pathu na neu khat na sei no mong le phat kan pi de hina ji memento hi na u Paulin thang khongsai mon family support hin na sponsor hin sana nang chinei la pi lang na aduga sina NENGJAIKIM ko sida okay ko thank you welcome adu hojik se
sana nangin phat mun hing kilo mi san lang na ki pa thu ni khat na sei no mai hong le phat chom cha chai na lamin na phat mun phat pha ai pi wa ama sa pen tem pathen ka thang wa in ti ting le hi chilai muna hin ko wa impact producer pu khailun khongsai hi in ting le anchor pa hi in no ho zo se chunga ke pa thu ama sa pen ten kan sai kinin ti ting le viver so chunga hi chi hin ve zo se Chipinthei Talkshow hin ve zo se chunga jong ka ke pa na kan phong kinin ti ting le hi chi memento hin pi wa pu major El Pauline Thang Khongsai and family amho chunga jong ke pa thu ka sein pathenin na in sungu phathai na bu taw hen ti khat ang chuka ga sai da nam pa men ai le zai kim nangin phat nin le kit no vậy nên ta vòng phá nói EP salvin bắt thình có mà bắt thình cả thằng vậy in ban lệ hết chi talk show ai hình câu pu khai luôn ai in ban thình anh có ai ban biểu pu cái pu ND ai in nói chung là về lên cái part thu khen xây in ban thình hết chi momento ai hình sponsor biểu pu Pauline thằng Khongsai lệ anh sung mi tiết chung ai ông về lên cái part thu khen xây aduga Pinky nang na just thanks ending conclusion pi wi ko my sponsor to aduga sigi khoi gi hintui si singi si ja hintui je ko si jo sponsor mo hintui gi industry do ko sigi momento se pibirak pagi damakta yamna hainingai tana thagat chari thank you pu major eld Pauline Thang Khongsai and family am hainingai tana thagat pa phongjok chari tunggi punsi da su hena haidi punsi nung sangba nungai phaba na dek tana leibiu haina haizining thank you ki pa min na it phat chain lam hita dungzuin hita bang phat lo pi ta ho tampin kin le dong tampin na nei diung ka ta sanin na ai wanga phat man tam nan da lawa laya tok swa ki holim khom thei dinga um ji win na chung chiwa iki ho lim khom thei ji uvin na chung chiwa ki pa thu kain phoin kuki maron khangala maroi ko adom bu thaga chari ko sum ala moirang ni ta na la ga sida thabak miyam ji leiram gani thajai ko loi thadu ga sida wa na phombi re ga khoi wari sanam basi nangi damak su waram gani thajai adu oi basu minung si khungchat amoina chatlamani na khoi ko badan noi la e adom bu thaga chari ko adu ngasi gi damak asina ngasina tinsalase ko ki pamin tu achun ki holimna inanei ho miss sana khongsai in jaikim baite Pinky Devi ama to ke limna inei hi chanchu na ngautin aban phat episode kitingle we will zo si to anave khom ki tawte ka ki pai